greš. Počakaj malo, pej! Trasno, greš naprej! Vleče kjelko ultre! Tečeš! Ščitaš me! Ne, medic! Pazi! Mi ideš noter. Okej, blokata. Pazi! Manga! Voduješ? Imam eno papir. Zadnji kaj? Poglej, če taj not kaj. Kaj not? Pametan ga. 10 minut! Naloga za 11. novembra imamo. Okej, cool. Imamo njihov plan za danes. Ja. Okej, reči 39? Okej. čim prej gremo tukaj. Pripravite ranico za evakuacijo. Določi smeri, tam gremo. Po poti. Tja. Po poti. Okej. Tukaj varuje. Me varuješ? Okej, gledaj ti tja dol. Imaš? Janjo zadej. Levo. Preštevamo čas. Sublimiranje. Levo, odlanjenca. Govorimo, skidam. Pazi. Gor, stenge. Ki zavaruj, preglej ga. Preglej ga, zadnji stan. Pazi, rukne zdaj. Vidim. Pazi, če se postavil. Ej! Zadnji ostajajo tukaj, čuva vrata. Stavi za mano. Dva naprej, non vogar. Stavi tukaj. Ej! Generalov avto. Tam bo treba iti počekirati. Okej? Ajde, pa gremo dalje. Ne, da je bil po tem objektu številka 1. Sem po tem odjek naravno. Vsi na to stran. Tam dolje! Alfa tim, gremo na njega! Bravo tim, kri! Gledaj tja dol. Sad se nabogalo pozveti. Pazi se uno okno gor. Pazi, vse note pokri. Vse note. Da ne bote se štenim, kje sem dobro. Dva nekaj dol staneta. Pazi. Pojdi. Nekaj dol staneta. Pazi! Tla! Na kolena! Gremo dol na kolena! Obrni se! Na kolena, obrni se pod zidu. Obrni se okoli. Roke na zid. Ne, da skupaj! Lisice! Gremo dol! Roke na hrbet! Žinka, zvane tega. Ok, imaš ti, prav, nekaj. Ajde. Ne
pogledati, če imamo kakšne žepe tam. Še, smo vsi. Bojanc, vodi nas, še od spretih rabimo par. Ne sme se zgoditi, da vam vas najprej stepete. Ajde. Da ne bojo zdaj njegovi slediti. Ajde, gremo. Nekaj se. Pejte še od spretih.